Hadin chis nempura jonggajing pli ya Ritual Digital Radio Ri Bhoi District ban chakri shakipat ba ketika lat pathai khubor ling bagajing start internet kinong penya ya ketika lat pathai khubor kila rai ben kentiu no ekrukam chakri hagajing pathai khubor da kabapin I dikidur tang kisur. Bah WD Myrsing ubadi utrai jongatika Ritual Digital Radio habakren chiklat pathai khubor hanongpo ulai thu banadu kakhan riu tarik unok pra sdang no da television network shoot tang radio network but dia kan new la ong ban sdang no shen knang ban ai kajing chakri shiki pai ba kumgi tv ke badan ki program beper kan tup igi khubor ki surjing rai ki drama ki kam rap kam riang bat ki we ki lat pathai khubor jong ka juk bamenta But lawan ban sakilang the MLA kanong po constituency uba Miral Bonds aim uba WD Myrsing ubalong ru utrai jong ketika Ri Bhoi TV channel harungkat kinong ket kam jong Ri Bhoi TV channel kiri orang pa kitemen basan lembat dibahayeng asem jong uba WD Myrsing. But hagati kaju hi kesngi laot ru yuki uban long kum kadak kajing lek kemen ni kalingku sngi kha ka basaw khandai snem jong uba WD Myrsing. Ri Bhoi TV Sibentak na bentar yang ia ki bentar ki bentar ilang kasalang itu nang buat bahan macam kini yoi berkini yosno ia di mentoi ki babu ki bagi baik ki di mentip lagi di kamar ki ilang kasalang berkamtam yang jintmu jong dinong yalam jong kenika nagum tamu yang rupiah. Kalau nggak bersama komen, bersama tenang, kita dengan pon, banyak dan lengkap lagi. Nagum tagan dengan semua. Ada senam kebelah dia, ila yola, dan lengkap. Meski ada yola, lengkap. Ya, ada juga radio channel. Isung komen bahagian sistem. Yola salah bentar Aka bagi pai jom ka Ri Bhoi jom jela ni cakap om tang makin yo snow de kisko iki bentar ki bahak le kini ilu namar kata ni dapat dokumen ia kajing la kajong ba dipendro mesin bat ka tim kajong i di samlarang ba ki ba don ka mesin kajing kujimot na ko bentaban pun berlong sagui ka bentak sudon bok sibon ban bisa hilang saga di sini kajing dap sau pendai snem kajong ki ba ada sini ka ba ikli na ko bentak ka tarik kalalong kumba ya kuda begitu sikha andre nganam kan mau nanti ba mendak sini sikha duki aba kerli gitu hal tu sini tu tarik dong jadi kesgi ali long ru ka sikha ga duki tinggal nang kemen cucu kalau bor ka bosku kena sikha busuk itu beliau lai pi ka nomor niang kalau nak senyang sibun ya nang tahu ke ying kesem balang kalau beri macam ni, lagi jangan nanti dong kisah kendai tinggi senam beliau nak berku, buat nak senyang bersibun, tim syam nak prinsip ya sab, berkerpang gabo beliau lah itu beliau nak kerku itu. Hagap sedang ngasih unukong berpau ke sumu yo beliau, badai ke alam ke cuma kalau perlu lagi kumne bagi lam, bad ngap berpau ke sukuen bagi dikasih kebasak jika mau ada juga yang berjengah dekat berkatim berjengah harga bagi lalak beli ya kena ke Ri Bhoi TV channel ke jongi dengan kendian aku apa ni tu bagal adon ko bisi senam ke jeng di jonggawe per ke channel ke bengi ai kerteng ke Ri Bhoi Radio re hadin ketuk ne por ke bengi ya kendu rengkat bagi usar jengka Ri Bhoi District rengkat bagi rukmat jengka Ri Bhoi babun ni kila ajimut ba hakisi ki pementa kala bahaban le no daga no ka kenja channel ka badon lengkat berkadur dan mar kata ni lengkat berkatim jungi hi berkowe nilai lumlang bernilai syok berkat te gila rai ban persenge no ya ka Ri Bhoi Radio haga ni kasi country trik juga sembar
arajar we berkene ke dikasni ke jindap sistem pura jong kene ka Ri Bhoi hak GLT ke jungka banang ne shakmat pat in ron hak GLT jong ka Ri Bhoi TV ke jungi te ke jimut ke ba khamat ke ba ni don galong ba kamno ban kintiu separang ya ka Ri Bhoi ke jungi hak ba ki paiba jong Ri Bhoi kila bani i ya ke channel ya ke jitri kam gi babun jong ka imlak salang apo juga Ri Bhoi kam tam ke jing de bat ki kam ki bani habya di department ba fer juga Ri Bhoi dekat bat di madam DC dekat bat ki department ba fer la galong ke police department police ke jingko ki jingkhia la galong ha ka pule ke puthi la galong linti singkin la galong umpam umdi la galong ha ka rep kariang kano kabani le ya kamban kentiu Ri Bhoi ini tre dekat bat department jong ke government hak juga porro kene ke channel ke juni don ke jing angnut basa gawe galong ba ini simtar hak jing de ber ke jing im ke jaman sim ke jing de play im play sosial bagi don ke jing tumo bangin sakhat ru ye ke pastor ke temen besan in khod ye father ki sister bat ki we ki evangelist lane girang ba balang makin ai kano ke jing kren kabri na ketin ke jong play lon ba ke channel ke jungi te agar ke por ke balangkot negaliam junga ko head juga tim saisen pan ai ke belelang ya baro ki bela yadon bentalang hak ni ke si ban percikan ye ke jipli ke Ri Bhoi TV channel ke jungi par saisen ai ke bele kibbo ke yang ya ke tim ke jungi baro ko we nadu iba kachan spai bade director jungi ba shan bortram bade sound engineer jungi entai ba founder sim bade news editor jungi nenta ba man mardian de cameraman jungi tagdon bawan prangsim de office secretary jungi badi ba perkhat biang por mudur de ostan sound engineer jungi ba kini yo ya ke jingkoi ke jingkhia ini tre de ju ke jing khat namta ban pertelu ni ke kam ban ketiuru seprang ya ke them Ri Bhoi ke jungi tangene ke tini Lai ke jing thmu de ke Ri Bhoi TV kalong ba ingin pelat di kubur, mentari ingin pelat iki jingja, haki akan ika Ri Bhoi jangi cikui lagi jaka, kumki kubur, hakarap kariang lese, haka pot katem, hakano kino kubur. Te mentah hing idang itu nika jing pelat kubur jangi, ingin pelat lah ke YouTube, mentah hadir rambut. Tu setiap sengi ingin dan ke website jangi tu ingin nak penyo ya news nombor ke website jangi ribhoitv.com itu tak tahu